Yeah. My name is DJ March. And the place to be, yo. Bukid nun, grabe yung katsada. 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 Istoryahan nato ang mga resort. Resort ito sa may bukid nun. Unahon na to ang Luan-Luan. Luan-Luan sa Quezon Bukidnon. Sa una gyud grabe na gyud katsada. Pag-abot gyud sa panahon og katuigan, mas gipanindot og gipantsada ang ilagyong lang resort. Yo, ang Luan-Luan makita nyo ninyo dito sa Quezon Bukidnon. Dali lang yun nga makitaan sa sentro gyud sa Quezon Bukidnon. Duol gyud na pasulo sa court. Dito gyud sa ilang basketbulan. Mangutana lang mo kung asa gyud na. Asa gyud na ang Luan-Luan. Ang Luan-Luan sa Quezon Bukidnon. Luan-Luan sa Quezon Bukidnon. Grabe gyud ang ilang swimming pool. Kay grabe gyud dili gyud mapugngan. Kay natural gyud walay chlorine. Ang ilang swimming pool, ang ilang tubig. Ilang tubig kay natural. Kung maligo jud ka, dili ka mabalaka sa Quezon Bukidnon sa Luan-Luan. Bukidnon, grabe gyud katsada. Bukidnon, grabe gyud katsada. Bukidnon, grabe gyud katsada. Bukidnon, grabe gyud katsada. Ang kaduwa natong istoryahan, ang ikaduwa natong istoryahan, kanag yung waig ug ar-ar ditong yud makitaan sa may maramag. Grabe yun kanindot ang ilang swimming pool. Akong maingon sud sa ar-ar ug sa waig. Nindot yun og dili ma-reach out ang ilang resort perting baratuha, dili pariya diri sa Davao. Sa Davao hasta yung mahala. Busa ka mo kung naamoy panahon. Busa gyud mo at dayo na nata. Bukidnon, grabe gyud katsada. Bukidnon, grabe gyud katsada. Bukidnon, grabe gyud katsada. Bukidnon, grabe gyud katsada. Kung gusto jud ka makakita jud, makakita og unsay porma sa asukar gyud kung unsay sinugdan sa tubo-tubo dito makitaan sa Bukidnon. Sa mutyod na mga pinya-pinya sa Bukidnon manuroy nata. Bukidnon, grabe gyud katsada. Bukidnon, grabe gyud katsada. Bukidnon, grabe gyud katsada. Bukidnon, grabe gyud katsada. DJ March in the place to be. Yo.